ka jela ka jongi don tam ar kan hun kata ka kan hun ka wei kalong ka NPP ba ka wei pat ka dei ka BBP om don da ka wei pat ka kan hun ka badan habreng yo pi bakla pai pai bilang ong pa ka don ka wei pat ka kan hun om don balai ong yang kata namar ba feedback ha assembly ka UDP ka don ba ka NPP ka kashan ka HSPDP ka don ba ka NPP ya PDF lain nai om chu ka dorong kruk sendon ka kliap ya la ka jong kalama ya ka ban long do long snam ba ka NPP pinpet ka Kongres Parti ru ha ke HDC ka shan lang ya ka NPP hilap handi babaro ki don ba ka NPP wa ki to ki independent hilap ki babon ki independent ha ka bakut ha khamta ba ka HDC ki rong sa ka NPP ki pinya dai ya de ba ka NPP kata kalong ka syakrar bahagan ni jela ka jongi dan tang arkin hun kata kalong ka BBP bat ka NPP kalau ye piban ya ka bijit ye giwai minta lalap hemjit ya ka BBP bah budget sendan ya ka NPP bakin laja bunkam kini lat ban bunkam ban kalian ya gitu uniform ki jongi naman kanoi pila ka bijit ye giwai parti ha ka bakut kinlaw ya uniform bakin phone da ka uniform ka NPP kata ka belati kana nganong ye dan kalau apa bawa pin bunkam nganong ya kata balai ini kibawan sepi hagi wai pak ki parti kiwan kiong agi jingkersa jana bangalong kumta ngan ngan trai dak beta ka jopi haga bobot kirung haga NPP karong ipi kata raja hagi ni konstituensi pet ka mawati ka igi baja pet ka umsing ka igi baja pet ka noston ka igi baja kini ki emelina kongres kilali rung sa ka NPP kiong mangi khamla ban sakri khamha yo paiwa da ka bangi dam lang ba ka NPP karong ipi paiba kata ka de jingalam bakla kajing yang bakla ka bakrawe namar bah kajing sensar paiba ban yo ya ka sarkar ka batrain ka bintao paiba dan kam ya ka opposition ka baklan henry kini kilayut kim tre berpikran ya ka opposition gila je punya so ya de ka sarkar haba gila punya so ya de ka sarkar kanang yo bor ban hakla baka yo bor dan ka kep baki bo hiru baki le jubor habla yo bor kata ka dai ka bangi kwa ban je tu ini ba haba kini siapa yang sobak NPP kaya baca kalau ba kini kim kuat syuk ya kipai ba ngasih sendiri kipai ba jom seneng kipai ba jom kemawati kipai ba jom ke dostan kipai ba jom ke mau penrau kipai ba jom ke sora balai wong yang kata namar ya kini kipai ba mentar kila sak pendeng da kayet kemat kebajarngam ba kin yo ban bam habaki bam yo plang ubayap uplang beraterkong ki iba udai uplang bajarngam mano ba pendeng ki MLA ki jogi nata kada berale bakla ka no bana sarkar kin pini be segi paiba bakalong ka papa kadai ka papiang ki krong ku baong epi ki pha bam plang jarngam ya ki paiba da ka baki pendeng da ka yek ka bajarngam om da ka ado plang bajarngam paiba nata kada hagan ni konstituensi ki jogi wat bakla hagan ni kenti ba pnau ba pet ki wai ki parti ba pen je ki wai pa ki parti ganong sahi sil pat dalam hemjet jaga BBP, jet sendal jaga NPP. Henry kena tu IP, ke ai kebajian ada, jet ya ke NPP. Hauslam arajar khatra. Hagapon baniyo, ya ke sarkar ke bakmai. Hadirin ke jingsen sa tu Dr. Mukul Sama. Haga jingsen sa tu Dr. Mukul Sama bon ki lagi knyum. Kaya ot ki paiba. Kaya ang magani ke sarkar ke donbor ke sarkar ke bal jubor bagi kwa banyono ya ke jingkala. Hauslam arajar khatra gilayo sisa ya ke jingkala. Haga por gilayo ya ke sarkar dalam khmat ke NPP. Iwe di parti krias sno ti ha ke NPP banyak tahu yang tersorkar kabak kren ke kongres kabak kren Dr. Mukul Sama ngarong ipi kumuwi lagi nang sonong wala nang amju kamday brio ubas komen to ho uban sungai to ho endre ha to po naong let's see kali sorkar sisa kan lo kabak hampir tong nya pek arajar ka prang pek Henry Marsin sedang nias no to bakani ke sorkar kanya lampin banding isa kalenti ke bomdai hadirin kata hilap mi agi kot kubor mi haki ekip media bakumno bakani ka sarkar kamla bani alam ini ha kata kajingku jong kipai ba kajala mi kita kicing ong mi kata kacing bakani ka ganoi pika mi wat kini high court ru bakumno bani ka sarkar kamla batte lakam ya kacing ya khaito kajing ya khai kabam hok berperaan hani kajala kajongi mi kata kajing le bian hendak ke sarkar laong ba
กับเป็นพายตะกี้ขมัดที่บ่มอยู่อีบัดก็ให้โกดจงกมีขยะคลักเกรนya kata nak apa cakap apa ya kan jing lebih an hari ni kejala katungi apa jom ni alam jom ni ke sorkar dia iba kejala katungi kerana nangam ha kadapram hon yang ngi pi kum uwei na upre kum uwei na kipreu kedonnya ke jing ke klit ngana mong bang nyim dai bang simram Henday habang isimram, ni day ban pinti kana bakatu karam ka bang isim, kana nong ka jingtoy, ya ka jala bat ya unong sok sinong, kata ka di katong. Henday ngan ong ipi, ya ka ni ka jala ka jungi, nimla bansanya pakan le ya kata. Yang suanuk saya pigaway. Hanga por balong, siya balong MLA election. Ban pinti yung paiba, ban ay ka jingarap yung paiba. Iti lagi tu kisnyang, di mana bar jala ki wan manra sa ka ni ka jala ka jungi. Habang kira sa ka ni ka jala ka jungi kisnyang di mana bar kuang bagiyap. Iwan rakyat Jepang ikisnyang di dong Kremia bentas jua ban rakyat ikisnyang seni lagi doktor. Barga ai ka bang kwa ban ong ipik ni tangman penbi election. Haga jing isa ki the ya kaspa. Naka jela ka jongi ban letza. Ban let penhe business. Ya gitu binong rep ibadon syaba ka jela. Hada da ka jing isa bargi kwa ban rap. Ya kinong rep, ya kinong risnyang di jongi jadi ban the naka ni ka jela ka jongi ban ai hang ni ban nang ni ka salan syaba la ni ban kam. Hak ban bam hang ni ka jela ka jongi. Hede kimle ya kata. Apa pipet? Ya ke MD hari ni kisnem di bala lain tapi pulih ke CAG report PE di perangkam baklai ya ke pisah jong pai ba latho ke CAG report bapilap bahagian ni ke sarkar kumno ba ki pai ba kinang mat ya ke jing jenja ke jela ke jongi kat panak simi ta ramuk kiong makin tiu ya ke yo kokot makin tiu ki khun samla makin tiu ke jinang jingsa kat bagi nang rai pisah bala sabar hendai penlap pada ba kata ke jela ke jongi ke nangam ba kata kalong ba selang orang ipi kat panang tengok pisah kat panang tray kata nangam berjela balai ngong ya kata menchua kejela kampat dai kata kaburan hatai ya ka jegduk hindai minta kejela ka jongi kalong kabalai na kabaduk tam jongi jela ha kari India kata kari jonglong kabangi dai pendiaran bagi yo kumya kani ke sarkar kabab penduk yang aman kani nang sumi ke report ba kumno kejela jong kejela mikhalaya ka jongi ba kecing pexful jongi kena kamrong kalau palat liam bat cing pexful hang ni kalau cur baga tamdo ya ki jela lain no ya ka jela bihar kata ru kadai ke pangidai pendiaran hende yang peleng ni cing hap jong ke jela ka jongi ha peleng cing blok jong jela ka jongi thna pade bagi ba kes pa kinang kes pa ba hagani la yo I hagani report hagani kisni bala lain no ba kumno hagani ka jela ka jongi kiba respa kinang respa ibaduk kinang duk balong ba hagani jela ka jongi kedong ke cing pe ka sikat dai hapdang ubaduk bak ubaruspa umong gendong bak unok sol kata ka report kali jam balai nama baka polisi terekam nama ka hukum terekam jong ka ni sarkar kamlong ka babay kamlong ka berhenti datang ke jingo jingnam di babon di kontraktor balai no na kito ki badon ka jinga dai ba ki bakersan ya ka ni ka parti kiwi kim yo kamso hatu kum kata kajelangi pa bandon haga batang ki badon haga bor ki badon hak senda jong ki badon haga bor kinyo ya kata kaspa ka pau kinyo ya kata kam ka jam ka bau pai ba pat un up tum up itu ikutsin kata kada gijing pilih ka ngakwa ban pilih kata kada gijing pensa ka ngakwa ban pensa hangdi kadang ije ya ke NPP ngan ong EP ka jela ka jongi ka namdon je kalawai apa di pet je kan ni ka bagi ong ka diga ima jadi sisa ka ima invest Meghalaya agency apa di pet je ka tu kumno ba ka sarkar ko ong ngan pinmi ya ka landang kanang yana ka ni ka landang ngan ai pat sya gitu ki khana sya gitu ki sengkam sengjam ban ai jakaya ki khang banwan ra ya kata roi ka par ha ka jela ka jongi tapi siap ya kata snow ba ka dei tapi siap ya kata snow ba ka biang snow ba idei ban ai ka jinga roi ka sarkar ka perkhat ya kata henengen ong epi ka ba ma kalong ba ha ka ni ka sarkar ya ka ni ka landang ka dong ka jinga yo ka dei kan dei ka scam ka bahe ha ka taka lan scam mangis balai ngong ya kata hal itu por pinpet badan itu bajingnya pinbi ya itu ka public hearing hang te hatang sky hatang the hills kia pinbi kia le itu public hearing balle ayu ban pinhe ya itu ka kharkhana sna do bilat hal itu por kim aila ya gitu kibri di persa ya itu ka jing pinhe ya itu ka kharkhana kidang di persa ane kim aila ine kumlu ki pha syo pha bom dagi pulet ya ki pa ba persa ya itu Hilaman lengok balai kami kita kucing show. Hendak kursi hari yang kata kami sini kami haki social media kami haki media ba kata ke parti
kau ako katu ka company kabale ia katu kaba wa man pinhe bat baladon kacing syabom syatiet jong ki kentei ki semla ki rangba har ko snong kedai ke company berai haru san tholak pika ya ke NPP kaya ka balong kalong ba yo let's say ngai pikir ne ka dai kacing ma ka bakra ba ka bangi hapan long ki ba pikir ba let's say kum gani karo komle ban ai ya ki company ban ai ya ki tu ki karkhana ki ba ai pisa siya ka parti kin yo kita haka jaga menyonong upai ba yonong ka parti haka jaga menyonong upai ba yonong kinong yalam ba ka bangi hidup ya ka jaga kinong yalam pada kilang he kapla kata ka dai kacing ma ka ba api opra kata ka dai ka bangi ngehap pikir ba nada ka nong ifi lada pijit ya ke NPP long ba pijit ya kalawai ka badum kalawai ka bajija ka song pi pai ba pi ki bestat kam dai isu ka pol ko ben shwa ka ba kibri kan tip shu kinyo isu ya ka ka bajia haka saudong saudun ko jongi Kenam kami yang start ke Jopi. Mena kani ke MP election nga aga jingiro ya ke umroy constituency. Kama ay yang ipalat ya kan 4% ka vote share. Nangan ni na Riboy district ka vote share ka ba hetam kadai nakani ke umroy constituency. Ka bagi ong ka umroy constituency ka constituency ka bang ngambah ka pisa. Henry ha ka MP election pipit ka thongpong ya kata ka jing ong ba umroy constituency kadai ka constituency ka bang pisa. Hubay sibon. Bagi don kami ya kani ba pin scam ya kani ke susu ko Jopi. Don kam ban pin scam ya kani ka norim ko Jopi. Bak hinam dia tak ialah karong long yang kejoki. Belengong ipi kan dia tak ialah long yang. Haba pisim ya kepisa. Kin mau gitu tiba ay ya kepisa ki don la kacong ka agenda bagi ay ya kepisa. Kinom ay ya pi. Kenong ipi la ka don uno bre. Uba ay pisa. Klan ya le election ya tau bre man dayro. Ngan dayro si siya bo bre ba. Henday ban ay election for ba. Don election, bayale election ng ipi, kata kadai kecingkuan, kata kadai kabagi don ka agenda, selender.